Me pacho mama medase eni akwanya wo de amame ne nyina ne se enene nansa ena me de beto manim se meni abrantie bi tenai aye friend Christopher kwasi boatin Sompa na meni na setena nim nyinsan abam nyinsan ba ma wose minkoyi ntungu na onye ready se one me bewo afei nso nyinsan ni nti adwuma na meye no mintimi mfanya biom ti megyae amedan amitimu no sisi ya je baby oda ni nyina amunya video ni ready ma yen ama sisi a meda corridor mu me ka kire na wose wonfa ho onsoma me nti onfa ho afei nso o hye me bose obeto machine ama me dim besuye dim beto adwuma mu obe han dan ama me ni nyina wose wonfa ho minkoyi nyinsan ni ntungu na onye ready say one me bewo teno na me de bedan Sompa say me pamoche omonka ma asem ma me ebra oba ha ko ye no asem be na asi me ba ha ko e mi koduru fie na ogina me fie honom bebi a mete no eja no hyewa wo beba enti mi duru na me chia no na oni sister ba ko ene wo honom na me chia na omoje so ena me fa akonya betena sina mbisa ne se na sister ni say menya hoho oba me honom na mbisa nse na he ana o say o adwumam ana onya akọ no na onim se o mpunto kasawie no hu se o na chese me na mede asema ba beto monim enti na mo frɛ no na oba say ade enti na se bibi wo honom a asembi wo ho amanfa ampe obi a ohye nase anase minim ba bi a wote na menene te na manfa ama ho ameto nanim na mede ba ha sei na me sei bibia mu no mabona mane me fi se me testing hu se menyem me ka kire no omo mi scanvanko hospital mpono oso wo mame sister ya ne pa ne chewaje 100 cedis de mame me ko ya anso nyina no oso won so mame se me nko hospital nko jinru oso me nko cheke nyinsan ne na mfambra enti ni nyina ne se o se samaye madwen sa ha na mede be nante dia ene ya mi nkwasa boy na sama o ka kire wono no wo nkwasa me se adwoada anopetututututu sabrante no pa bi obi aprosi be fa no se we wo treten wo nkwasa yese yese nyanente yese se awasi dan baabi ono a woni fi a wotim ene wa ha dan ti baabi o ha dan no na se na ode wokọ no kura bi wom me pacha ani etu ono ani fi na wasi ndi oni mu ho me pacha ode bi Sompa 93.1 ene wo se wo no wo nkwasa me pacha afi enranso o ka se me yenkotwa scan yenkotwa scan na hospital say twa ye ho ahia o se me yenko bekwai ene nkotwa bekwai ne so ye ni kro minim ho ba bia ono ne wo anwa kwanta ni kro mu ne bekwai no ono ne wo anwa kwanta ho na wasi ni fie no ti oka de na oba ho Thursday na mkwe na wo fie no ka chem se me yenko da kwadwom ho ba bia na menene te no na ade chi a yenko nkotwa scan na mse mi ni na chi ene ne nko ba bia enti okoye chire ono man 50 cedis ade chi a me fanya lorry fe na me fanhia no na yenkotwa scan no na megeye ti oye kakra na osan frame se ni nyoma ye producer anti me pamocha video su mu enye ready dada no a wada corridor mu no kasa ba pa Selina me ba cho me dasi na osi ni nyoma ye fin enti no memra na me sori anopa me nsi ni nyoma ne ma no na ye nkonkotwa scan no na me say se ni nyoma ye fin a famra mesia ma na emo mi ni nachi ene ne nkonkoda ma ade enchi ana osese minsi die ne osesa nyoma de akwa anwan kwanta ade chi a minhia ne bekwai na ye nkotwa nti enra no meboa me ho senka meko ena brother ba akwa me ni tifie ne ye say o ma mi ntumi na infrifie ho na adan nipa waka che me se minkoyi nyinsan tungu na me se di na chi se me ne kopra kuni kurom bekwai ho a minim ho ba bia na me na kotwa scan na se me kona ye hu bibi gu me so na me dan meti mani na wayi nyinsan na to agu ade na meye ana me kona mamba bie ma ade na meye enti me frɛ producer bonama ne na o se ma mi nko ba bia maintenance se opese o twa scan na ene oba na ye ni nyina akwa kotwa scan no enti ma me nko ena manko enti manko no a me friend ka chane se me wafa fra me se me nhia ni kromonya ade enti me ntimi ne nkotwa scan no ono se wa mama kwanya se me mese me nkotwa scan no na wonhu data me nyinsen ne menyam ye ni baby adru na se me nkodia
ene me nhwe ye se me nim na me betena ha boni din a ene obefre bibia to me so na mbusa bi baisa o se eno de eduru ho a ena me hu obefre wafa wakola ketua yi ene wanyi sense kotu anyi sene tugu no obesa afre bibi fufu e de ato so yo me pa chawo mu a munya nhwe Selina story na anu oda yetu na frida otimu ti oda corridor ne dem na wo hoyi mu a last episode na ye na mu antimi ahwe bi no enie me pa chawo voice na ready Nkomo na course no mo me yentie sra mu a sa voice na ready na yentie voice ni eguso enya yi mama yentie voice no meku ne de Mama Selina. Pia obepie mo na nyina no ye saa nyinsa asemu bi. Yeah. Mu Selina, if I say bronya ni mu, ni je no ni mu na bi mu Selina. Okay. Timene ne o tonton no ma wo ben ha. Tonton home appliance ni saa danda na fefu. Yeah. Ni ko to bi, Nkomo die mu. Ana me de ene ne kasa ase na ni jena. Okay. Ni Selina tu anamo nda bi amete. Ba ifianga sa mesia ni timu ana memfa na nko. Okay. Kuma fia na mewo tembia because of aduma na meyin. Ne bia weekend na me kofi. Okay. Na abia ma Selina nyinsa wo so wonyemo no. Me dawo to ana me man tu ocean no eye abia ba kope. Me no san ye wo ye obi aduma otu aka boso. Okay. Ana say do no pese wuja. Na ko shi aduma. Adam so ye pene ye wo da achi na wo kope. Ntinetini aboa ma wo shi aduma. Na siju mani ba no so na osene maami kuma kwaka kire aduma na o ye wura ne se ni ban so ntimi ni aduma ni bi nti okusu aduma already so nipa na han dan ana wudem na ade ye na aduma. Okay. And me ka kire se dabi men ko na sa because one you say after na wo plan aduma na wo kosua no e bia obenya bi no hwehwe dan a obesti wo mu no de sua aduma. And so the question aduma ru ani trimu say onya aduma ni bi mu or the pressure betu so to free dan ni mu. No correct. And me mo nko na sa twɛn na yem pɛ dan ani aduma no wonya waduma wie tia ho ka enya wo dan a afa no ma nipa na wo wona na so dada no e bia 1 month ana 2 months say aduma no ntimi nya bi enti wo mpa obi amana o fesu but see according to no good ono no kire mu say na adwuma mu ho no ekoba se niema na omo left ne ye niema emu odu nti no ni na ho odi ntimi tomo de bema mom na ne koye sa adwuma no ono no nkire mu o ma ye no boss open kasi papa sabi akola no sabi o kan wait bi se ne to no sa na mi hu na me ne nantie yeah se akola yi ka se kiremo a ya asemo a because ma ra aso na me no ka fa kura no abre bi betwe mo hobia woni be ma na okofa na ba ya wa bai si Selina na na waduma mo o di mun tamu we ko tu na nimo no woni de se wa mpa emua ko so ni se bia unya nkoi but what must Matiasi putupuru na wo ka chen se ma aduma that was a Monday kwa aduma ana obuza se di na kwa aduma ana o se ne bibia ana so wati o se no obi ye aduma na se aduma no wujai abrawa ma ni pane reason dia on say na ha gen kaka and ethically crane is not right good and ya ha ni pa no ana no nanti be fi no be ni ki and me tia na ka Selina ade o ye dia ntwe na fe ka ra tini pan se dia de ntwa mi tin ko aduma ni ese me yare ana de vies ni kwan na ko hu di obe wasan wo de ka tire me se the man we so no utua me ka obama be ma aba abe take over and until I'm saying the man ti aso no de and when you say me ko aduma ni bi so you no sans why ntwe yi man ti so na wo ti oka o se de bi waka de aduma ni jai o se de bi na de na wo nko wo so de wo nko bi independent be ni ki
So wadi niki no ma be ma na I was obey take over ma won e bai enu na ma wo mu yi wo fi dan a wo dem no ama wo ba abonten ani e ba ko hwanyin sen na wo kan wato no opani ni e be ma abrabo o bo abrabo na se ni ko die ni mu a obre ana wo de boni nsu di oba wo be ma wo be hwase o abrabo wo boni ni amani tia se wa ba mi nchen February na wanya o mense the dam nchen ma de chi ana wo koi ni 2 weeks later na sa baba na me yese metu kwanti no me bi wa be fa ko se de ya o nchiro na be fa no ma na ta koi na di be me fo nyina kwa akra ni mu me no wudi ko ra ga nse la me yare o me nta me yare nse ni peje no ma wa twumam na nam se me nyim ntino ama na aka me pa ntino ama me yare na se so de na wo meti me sa da be na wunyin se ya wan wetima mu se wonyim me ye be ma me no timi nyawe wo se awakoto akrita teste mu se wonyim in fact hono ka se story me mo won ka bi ti me ka ten ana ye de ba kuma se ye ba ye na ka de se wo so wonyim dia anya je 100 cities ne ko trust kan bra na me hwɛ sɛ asɛm na wo kan ɛte saa ana ɛnte saa wokɔ ya na aba ase scan no mo so mo ntintwa de only lab ana scan ko vai nti why na wo ye ne yeso wonyim 1 month 1 week 2 days ne de to no de maamo okay ana asɛm yi de mu ye me na utimi mu nsa February na the same time this in South February ni mu ntimi nya 1 month 1 week 2 days man ni and the guy said that means we just money me mu ma ba na ase pressure kakra on ti de me nya time ho na ya kasa fa ho no tv me nya time no kura ba me nya time anko no wa na nnu am de nya mu information say wo de na ba mo ho aba report say e ka me say ni ni nsani ntu ne mo man no akro na me ne kasai anapa e ka ten say adwuma no so ko hwe nyina ho ka yesen ye ka kwete ne 5000 adwuma no so ko hwe ne ka kwete ho kan efidi obeto edan okwa han eni no man ne 5000 sounds good the 5000 dia the see ya me gina wi min tu hwe ne wata so ni mun ka say onyem me ru ko to adwuma mu etia 5000 ma odwuma wura techi adwuma Ghana ha ni panye do nya ne be sa ade no so wonyem wo be su adwuma fa na adwuma no be wura mu ye so wo mu dada na wanyi se o wo ba no de nyin se na e be wura adwuma nim obi nyim ko ti da fa ko saa dia 3 months 4 months no onye entunya we na master ben ana madam ben na be dia tin se onyim fabre na adwuma na be sua na nansa na yare na me ko hospital na wochi me fa ha de be hwanyin sen ahwe wadwuma ene ono mo akofesa obewode da course nya ability enti no ma mienu ida say ta nyin sen ye be ye free ho ama osi odwuma ana ase na hwanyin sen no ama oje adwuma no ana ase de wa be fa adwuma no ka ene wanti me nsua no so na wabo ka atuobu ahaya ne hiame Christopher si ekobo duo wei ewo court da bia mu a na wo se Ghana ha ye wo dia no waka ne yawe se wo no tumi ka kire obi se wo ma ne options ada so obetu nyi sen aguo ana so obesua adwuma na oba wo ne na twempra ewura Selina da wo ka no koda ho ne wana pacho ne medai wanu da ranso sen pacho tu wasara nyame ani makwala amobon se wo so wani ade no waya se kwekwu otumi usabie mu agitu ehye wo ho wanu 2 rounds woje ni nyina to anse ana woje ba ko na je kopra ho mache wo taje ba ha ewra shimani na ma me na me no kasa no 2 rounds no woje ni straight forward ana woje ba ko no se da kakra no de ba ko no so be ma waje je kopra e ko ni sai ha what the average wasiri woji bom straight forward too what you ma
Watchem, Wama would back on the time obey. Yeah? Selina, Yania Brenet Casaramiti. What about on my time obey? Mampacho enyumreno. Me chichania me work calculations here. Me di be who intervals a woman said the time of pregnancy no etimi formulate here. Na me wa doctor judge. Time to back on my time. Huh? O my time obey. But your time ni dem nkai. Na we intervals no a wo ma home ana ogina wo so. Wo wie ya no sare to aso. But your dem. O ma home kakra. But your. Eno sare be share so. It was my 2 rounds. Who be drown ma be ka say unyini. Wanu ma sem ni o Christopher. Say obi nkoto nyinsen. Ghana ha. What the mo wie? What the mo wie? Timidly me say adwuma we na ipedi de ama me no. Enye obi ani mugu ase. Ni yie ni epe. Kwase abua doso. E wo Ghana dodo. Enu ti me ma benefit of the doubt. After Monday. Sa wo pese asumdwe ba free producer na yenhia ne yenka sem no akra no fa ne to adwuma mu wo de wo na wo hye na ye be hwa akra no ye ma ne koto anyinse no omewu ye be hwa akra no na wo de toto pakọ na be hya fa be wom na nye sa Monday ye ni mu panifo adwuma na ye no ye ni mu panifo di 4 person ka bi 13 yes was you was Oscar what are Selina dia sem no kan Kan pese mi chire mu kakra. Friday no Thursday na me ko fe na ho no. O ka chire me say ye pair opa friend am friend opa na oba. Open so a omma. E ko ba bia na se me se me camera onu nso be chire sika. Ayo. Ntino opa na obeba. Ayo. Na ejuma ne die no mama. O maame kochi ne kopɛ dan minya dan ni bi o maame kopɛ madam amesua adwuma no wɔ ne ho madam ne ya awo se o hwɛ menim se meba abesua adwuma ekyire wɔ se dan ne boarding ɛna me call madam ne wɔ se mechina dan esikasɛm no ɛwɔ soro ɛna madam ne yɛ se ɛne ni nua keto a to be ma woni na be hye ntinka me ne me hye dan no ema no so gitum enti ansa na me madam bete se me kosua adwuma na o mama koka adwuma ne ho asem me ne brother ba kwa o ye fie tini ne ti fie ene ne yire akoka adwuma ne ho asem nyina ne sika asem ne nneoma e wose me toto nyina ansa na me boss ete se me kosua adwuma e ma wo ye se ne sa dia obe na me ya dom na ya ntene nka man dedi for kwabna ma Selina mla nye ko case oh yes me pa cha Selina wo so di enti no pese o twa scan na pese obi twa no me pa cha ana wo so onyem me pa cha menyem ne yete ne doctor be na prove kire wo me pa cha me ko kwa da so SD e na o ma hwe wo se wonyem me pa cha na se wo de nkrata ne ba me pa cha lab no pe na o ma me 100 cedis e na me de ko me ko ye no me card nko ye 35 cedis and me call lab ye I don't need insurance cedis me wo health insurance lab ne ye 120 cedis and me we no se me moja wo form o ma me nro ne ye 163 cedis enti me na me hu sika nyina asante obi awura bat sew and me friend na sister ya send me 200 cedis and am di church sister ya nya me hira no oh enti mi di church asa eka no ansa na enti doctor ye se mi nkocha scan no na be boa ma o mahu date ti enya ba lab no de o confirm o kira o se pregnancy no wo ho enti o ka chem se o de me menses na check dia 1 month 2 weeks 3 days okay but se me pese mi hu ni ye dia je se me twa scan no ana na sika ne so enso na wa wo ni padua mu so tumu se wa no tumu se bibia si mpachane yo eye